Pamirsa Bandara I Gusti Ngurah Rai nadunang penyiuan diri personil bandara untuk sayage selami periode Idul Fitri. Tios punika bandara talar memperkanti sarang kantor otoritas bandara wilayah untuk yang ramcek ring sejroning mastika yang samian fasilitas ring bandara sida memargi antar tur ayahan ring bandara dapat memargi becik. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handi Heriu Ditiawan Ngodarang, ring sajroning mastikayang keamanan miwah kenyamanan pengguna jasa bandara selami Idul Fitri, paiketandani muali nyiagayang posko terpadu angkutan udara Idul Fitri. Posko terpadu kasiagayang ngawit tanggal 3 April, selami 16 Rahina, kantos Plekutus April, warsani mangkin. Handi ngawohin samian komunitas bandara sayage nyuksesang pemargin posko terpadu angkutan udara Hari Raya Idul Fitri warsani mangkin. Handi mausang mitigasi utawi pencegahan terjadinya kepadatan lalu lintas ring wewidangan bandara taler kaurati samian angge selami periode Idul Fitri. Nampenin kepadatan ring wewidangan bandara, pacang kasiagayang personel airport security, Polres Bandara, Dinas Perhubungan Kabupaten Badung, Dinas Perhubungan Provinsi, pecalang miwah petugas parkir ring makudang-kudang genah, antuk ngatur arus masuk miwah keluar kendaraan bandara. Paiketandani taler sampun niagayang sawetara skema pengalihan lalu lintas, Pet Prade kepadatan sampun ngosekin bandara dan pos nguningayang.